zisuke ingane zemolaye zihamba athuma wazo angisonga ukuthi kekelani ngithe hambani niqonde sithi ingane sasihamba ke ma ithi lekalaka ngaze ngayizala ingane eziyiphukuphuku nihlulwa inkelula ngithe hambani niqonde sithi ingane hayi ma ngoba lento yasehlula awuze wena uzoyenza ukuze sibukele ukuthi khanja kanjani athi la mama nihlulwa inkelula engabe nihamba niqonde engabe nihamba niqonde ungamashaya abantwana bakho kanti bamanjwe yinto nawe ekubambile ungabakhansela abanye abantu ngoba nawe nezinto zakini ezikubambile but I thank the man of Calvary ngiyayibonga indoda eyathatha isibindi yakhuphuka intaba yaseGolgotha leya ndoda izange izinyuka yodwa kodwa yayithwele umnqamlezi emhlane wayo nathi ngiyabezwa abantu bethi mbetheleni mubetheleni uthi indodana kaNkulunkulu ophilayo yebo kwakubuhlungu babenza into eyayibukeka iyimbi kodwa ngiyalibonga icebo laseGolgotha ngoba lakhulula impilo yami uma ngabe uMoses efika lithi iBhayibheli lami wayehamba phakathi kwabafowabo lithi iBhayibheli wahlangana nendoda yomGibhithe nendoda yomHebheru lamadoda yalwa remember Moses ungumGibhithe ngaphandle ungumHebheru ngaphakathi Jesus wafanele uMoses athathe istand sokuthi intwana azoba yiyo sokuthi akakhethe azoba yikho uzoba umGibhithe noma uzoba ngumHebheru kusho ukuthi into ehlile inamandla kunento engibethe uma bayiphathe into ongeke uzukwazi ukuyikhumula qikelela ukubamba wondlela obongaphakathi ngoba mangabe ngaphakathi kunamandla uyakwazi ukukhumula okugqokile ngaphandle my Bible says sengivala uMoses wabuka lamadoda wathi ngumHebheru ngomGibhithe ngomGibhithe ngaphandle kodwa ngaphakathi ngumHebheru lento yomGibhithe ngiyigqokile ngelinye ilanga kuzofanele ngiyikhumule kodwa lento yomHebheru ngayincela angikwazi ukuyilahla wadecide uMoses wathi ngiyakhetha namhlanje ukuthi ngizokhonza abantu ngiyazazi izithixo zaseGibhithe kodwa ngiyamazi noNkulunkulu kaAbraham Nkosiyami usungathengisi ngobuzibulo bakho ngenxa yesobho nje my Bible says I'm closing my Bible says uMoses wangena phakathi kwamadoda ungena kaMoses phakathi kwamadoda kwakuyistand sokukhumula izinto ayexhume kuzo ngoba lithi iBhayibheli lami noma zibomvu njengegazi kodwa yena uthembekile ukuyihlanza sinamhlophe njengeqhwa ngesikhathi ngi-aplaya leli lizwi kimi igazi likaJesu
ngiyathandaza kodwa kunezinto esangibambile ngoba usathane bazalwane sometimes uyamiyeka umuntu noma ngabe namandla okuvimba ukuthi umamukele uJesu kodwa bese thatha izinto eyilahliwe la ngesikhathi uhlanzwa ngegazi ayayibeka kwi-future yakho ngesikhathi usuka la unamandla intombi enoJesu uyafakaza uthi ayikho into engenzeka ngoJesu omqinisayo noma izinto eziqhamuka endleleni noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angikwesaba kubi ngoba wena unami udlala itafula lami phambi kwami ebusweni bezitha zami ugcoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami iyachichima kuyaphuphuma ngaphakathi kwakho kodwa bese uhlangana nezinto zayizolo but you see umehluko ngale ozohlangana nayo namhlanje ukuthi imbethe ushukela usathane uyishuga coating wayenza yayinhle wayenza engathi yintsha usimunca lestick sweet ubese buyavela ukuhlaba kwaso ngiyamthanda uJesu kodwa ngihlushwa ukuthi khona la ngisaqhume khona ngiyafuna ukuphumelela kodwa umoya wokuthakatha kababa omkhulu ubamba ama-breakthrough zami nalomshado ngiyafuna mantombazane kodwa isimilo sikababa isimilo samkhulu sibamba ukuthi kwakheke i-character yomshado kimi afika indoda yaseKalvari ithi uma nizivuma nokusivuma izono zenu yena uthembekile ukunithethela futhi ulungile uthembekile futhi ulungile okuyiqalela izono zenu once you confess your sin uJehova uyasikhohlwa isono sakho kube njengokuhlukana kweMpumalanga neNtshonalanga uthini mamtshanazi your salvation is a process your salvation is a process sekumamukela uJesu sengiyahlabelela nasebandleni namhlanje ngiyashumayela kodwa njengoba ngishumayela nje ngishumayela nezinto ezikakhokho nengane engiyizalayo zizalwa zinomoya kakhokho ngoba ivangeli engilishumayelayo ngilishumayela nomoya engumbethe uyayidinga indoda eyadabula amazulu yangena esithandweni somlilo oMeshaki noShadrach no-Abednego sebefakiwe emlilweni ngiyayidinga leyo ndoda ukuthi izodabula esithandweni somlilo esama-weaknesses ami namhlanje ebusuku izongikhulula izongiqashula ey'bophweni zobaba omkhulu namhlanje ngizoshintsha yodwa kuwe ukuthi likhona ithemba kuJesu ungagive-uphi qashula 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 ey'ntweni qashula ey'ntweni lalela kahle kahle la madimoni awakwazi wena kodwa azi ubaba omkhulu wakho kodwa ngenxa yegazi ngenxa yegazi elasuka lala ngena la lasuka lala ngena la lasuka lala ngena la lezinto uhamba nazo kahle kahle lezinto beyingathunywanga kuwe ungahlali umbatha izinto ezayingathunyiwe kuwe ngoba unamandla okuyikhomanda ngegama likaJesu ukuthi loose and they shall loose. It's a Bible. You shall resist the devil and the devil shall flee. Yes,
qashula ey'ntweni ezikubophileyo ngoba noma uMoses wakhulela eGibhithe kodwa simbona ngelinye ilanga ehlangana nesihlahla esivuthayo. Moses ufuna nesihlahla esivuthayo ngoba wena ububanjwe into zaseGibhithe. Hayi ngavuleka amehlo ngabona igazi lapha la Golgotha. Ngisho leli gazi langena ehlweni lesosha, isosha lalingaboni, kwavuleka ihlo lesosha. Isosha lafakaza kathi ngempela lo uyindodana kaNkulunkulu ophilayo. Jesus is sufficient ukuhlanza izono zabantu. Lingesuse yini lezinto ezimbethe namhlanje ebusuku? Ngoba uhlupheka nje ukhondolo lakini. Udinga ukutshala imbewu, ubreak umoya wokuhlupheka. Kodwa kunento ekufanele yenziwe uwe. Kunepart ekufanele idlalwe wena. uMoses wakhetha wangena phakathi kwamadoda ezizwe ayebhilonga kuzo. Wakhetha ukuthi uzobhilonga kaphi. uNkulunkulu wayeplanning into enkulu ngaye, wayemkhululi wabantwana baka-Israyeli. Kodwa simbone eqhilazekile. Uqhilazeka kwakho akungabulali icebo likaNkulunkulu ngawe. Vala amehlo akho, phakamisa izandla zakho. Ngifuna ukuthandaza nabantu namhlanje ebusuku. Rababosh, Rababos. Siya Kabosh. Abazathi mamjangasa. Ngiyezwa ukuthi khona lento uNkulunkulu ayibekile empilweni yami. Kodwa ngazi ukuthi kunezinto ezingigqibayo, ezingiqeda amandla. Kunezinto engingakazi ukuqashula kuzo. Kunezinto abantu bakithi abadume ngazo. Ngiyayibona nami zingibambile. Gijimuze ngaphambili. Mangabe uthi mamjangase ngifuna ukuqashula namhlanje ebusuku, gijimuze ngaphambili. Wabo mama, ngiyaqala ngiqashula ey'ntweni ngenxa yabantwana benu. Kunezinto ey'bamba abantwana benu namhlanje ezayibambe okhokho benu. Kunezinto ey'bamba abantwana benu namhlanje ezazibambile nawe ebusheni bakho. Qashula ukuze uphume, ngoba mangabe siqashula ngapha ezweni lesitha siphuma ezweni likamoya. Urababosha cala iy'nceku zikaNkulunkulu ey'khona. Riyababosha nariyababasa zize la ngaphambili. Bazane cala iy'nceku zikaNkulunkulu zize ngaphambili. Akhona incaka kaNkulunkulu ekhona. Zize ngaphambili to lay our hands phezu kwanabazalwane ngegama laJesu. Rababosha ukhariyaboshia. Nothing is impossible with God. Lokho kungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. USathane ushumayela intshumayelo ukuthi ayikho into yokube yiyo. Kodwa namhlanje ngifuna ukukutshela ukuthi igazi likaJesu linamandla, hayi ukuhlanza izono kuphela, kodwa ukuqashulisa ey'ntweni obaxhume kuzo namhlanje ebusuku. Ngibona abantu bekhala inyembezi phambili. Phakamisa izandla zakho, uJesu usefikile empilweni yakho. uJesu ngeke azakudele, uJesu ngeke azakulahle. Uthi bheka ngiyamemeza, uthi bheka nginjengomemeza yehlane ethi phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Ngifuna umemeze nawe namhlanje uthi ngilapha Nkosi, ngilapha Nkosi, ngiyakudinga ngegama likaJesu. Phakamisa izandla zakho, phakamisa izandla zakho, uvala amehlo akho ubheke kuye. Ngifuna umemeze la mazwi emva kwami. Ithi ngiyabonga Jesu, ngiyabonga Jesu ngokukhuluma iqiniso empilweni yami. Namhlanje ngizoqashula
Siyathandaza ubonga uNkulunkulu. Abantu bakhala inyembezi. Ngiyacela ingaze Nkosi sibabeke izandla. Mehlelela kubona babeke izandla. Ungisi sondela. Ngibabeke izandla ngegama likaJesu.